بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ishimwe n'ikuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha n'ibisakari kubasozereje intumwa n'abanuzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangira ngendo n'abamukurikiye n'abazamukurikiye kugeza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri bo Allahumma amin. Naam, turakiga igitabo twatangiye cya al-usul thalatha, igitabo cy'imisingi itatu cyasobanuwe mu ncamake na Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali an-Najdi rahimahullah. Icyo twagarukiye aho Sheikh yaramaze kuvuga ati, Sheikh rahimahullah ati فإذا قيل لك بما عرفت ربك نubazwa uti ese ni kukihe kintu wamenyeyeho Imana yawe, ni kukihe kintu wamenyeyeho Allah subhanahu wa ta'ala, ni kubwihe gihamya umenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ugomba kubibaza ukanabisubizwa. Ugomba no kumenya ese Allah subhanahu wa ta'ala Imana yanjye nyimenyera kuyihe gihamya. Sheikh aravuga ati faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, uzavuga ati menyera Imana yanjye ku bimenyetso byayo no kubyo yaremye no kubirimwa yaremye. Sheikh aravuga ati wa min ayatihi, aho ngo nitwagarukiye ejo bi ayatihi wa makhluqatihi, tubona n'ibisobanuro byabyo. Tubona yuko ibisobanuro bya ayatihi icyo twamenyeho Allah subhanahu wa ta'ala ni ibyo Allah subhanahu wa ta'ala byose yaremye akategeka kuba twagaragira Allah subhanahu wa ta'ala, twemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose ari wabiremye. Tubona yuko tumenyerana Allah subhanahu wa ta'ala kubyo ku bimenyetso byayo no kubyo yaremye. Sheikh aravuga ati nubazwa uti niki umenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala, ni ikihe gihamya, ni ihe gihamya wamenyeyeho Allah subhanahu wa ta'ala, uzavuga ati faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, namenye Imana yanjye bi ayatihi ku bimenyetso byayo bigiye bitandukanye, wa makhluqatihi no kubyo yaremye byose. Kandi tubona yuko twabunye yuko ibintu byose wa kullu man siwa Allahi alam, buri kintu cyose kitari Allah subhanahu wa ta'ala, buri kintu cyose kitari Allah ni kiremwa, kandi nako twaba turi muri ibyo biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Sheikh aravuga ati wa min ayatihi al-laylu wan-naharu, no mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala muri byo, ni kuvuga ntabwo ari byose, no muri ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala al-laylu wan-naharu, ni ijoro n'amanywa. Ijoro n'amanywa biri bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrahman aravuga ati, iyi nteruro agiye kwisonera, aravuga ati ay min a'zami ayatihi al-mushahadati bil absari al-laylu wan-nahar, ngo mu bimenyetso bihambaye cyane bya Allah subhanahu wa ta'ala bigaragaza ko Allah ariho al-mushahada, bigaragarira amaso, tureba bigaragarira amaso, ni al-laylu wan-nahar, ni ijoro n'amanywa. Sheikh aravuga ati wa kaunu al-layli ya'ti 'ala an-nahari fayughattihi hatta ka'annahu lam yakun, ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن، فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. شيخ رحمه الله aravuga ati ngo no kuba ijoro riza rikaza ku manywa rikayatwikira, ijoro rikaza ku manywa rikayatwikira, amanywa akamera nkaho atigeze abaho, hatta ka'annahu lam yakun, thumma, hanyuma n'amanywa bwacya hakaza amanywa agakuraho ijoro, agakuraho umwijima w'ijoro, uwo mwijima ukamera nkaho utigeze ubaho kubera ko amanywa yaje. Sheikh aravuga ati famaji'u hadha, ukuza kw'iki ngiki kuba haza ijoro, wa dhahabu hadha, n'iki kikagenda n'amanywa akavaho,
bihadhihi sifati, muri ubu buryo no muri iyi shusho igaragarira amaso, ibyo ngibyo ngo ni dalun a'zama dilala, ni ikimenyetso kigaragaza, ni ikimenyetso gihambaye cyane kigaragaza ubumwe, kigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe bw'umuremyi w'iki, yuko ubumwe bw'umuremyi waremye ibi bintu wa mujidihi akanabishyiraho. Iyo ni dalili ikomeye cyane, ni gihamya ikomeye cyane igaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala akora iki, ari umwe wenyine gusa wabiremye, nta wundi ugaragara iki, nta wundi wabiremye usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo ni ikimenyetso gihambaye cyane gikomeye, ni ikimenyetso cya Allah subhanahu wa ta'ala gikomeye kigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala wahidun, ni wenyine gusa, ni we waremye wenyine gusa, nta bandi bashoboye kuba bakora iki, bakora ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoze. Dusubiye inyuma gato tujye muri suratu al-Baqara, aho Namrud ibn Kan'an yagishaga impaka Ibrahim alayhi salam, aho Allah agira ati alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, ese nubona wa wundi wagishije impaka Ibrahim ku mana ya Ibrahim, idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, aho Ibrahim yamubwiye ari kugisha nawe, ari bari kuganira mu kiganiro mpaka, ari kumugisha impaka. Ibrahim aravuga ati ngo imana yanjye alladhi yuhyi wa yumit, ni ya yindi itanga ubuzima, wa yumit ikanica ikanabwambura. Namrud naye kubera ubwigomeke aravuga ati qala ana aravuga ati alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Uwo Namrud aravuga ati nanjye ntanga ubuzima nkica. Abamenye tafsiri aravuga ati icyo Namrud yakoze, yazanye abantu babiri, azanye imfungwe ebyiri, imwe arayica, iyindi akora iki, iyindi arayirekura, aravuga ati gendera, aravuga ati nanjye ntanze ubuzima, nanjye ndishe. Ibyo ni bigaragaza safahatu hadha ar-rajul, ubujiji n'ubugoryi bw'uyu mugabo ibyo yakoze, aho yafashe imfungwa imwe ngo akayirekura, indi agakora iki, indi akayica, ngo nanjye ntanze ubuzima, nanjye ndishe. Allah aravuga ati qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq, Ibrahim aravuga ati rero ngo mu byukuri imana yanjye ifata izuba ikarikura iburasirazuba, wa ya'ti biha ila al-maghrib, karijyana iburengerazuba. Aravuga ati fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Ibrahim akomeza kugisha mpaka uyu mugabo aramubwira ati imana yanjye, mu byukuri imana yanjye ikura izuba iburasirazuba, ngaho rero rikora iki, fa'ti biha min al-maghrib, rikura iburengerazuba rijyana iburasirazuba. Aba aravuga ati fabuhita alladhi kafar, wa wundi wahakanya ariwe Namrud akora iki, agira igisebo, araseba. Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin al-zalimin, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntago ashobora kuba yayobora iki, ntago ashobora, Allah ntago ayobora abantu babahakanye, bahakana Allah subhanahu wa ta'ala, bahuguje imitima yabo. Icyo ni ikiganiro mpaka Ibrahim yagiranye na Namrud, aho yamubwiye ati imana yanjye, ari kumubwira kwemera imana, ari kumukorera ivuga butumwa byo kwemera imana. Uyu Namrud kubera bwigomekera aravuga ati, Ibrahim aravuga ati rabbi alladhi yuhyi wa yumit, imana yanjye itanga ubuzima, ni yindi itanga ubuzima ikanica. Nawe aravuga ati nanjye ndica ntanga ubuzima nkica. Azana imfungwa ebyiri, umwe aramurekura, undi aramwica. Ibrahim aravuga ati rero ngo noneho imana yanjye ivana izuba iburasirazuba ikarijyana iburengerazuba, ngaho nawe rikura iburasirazuba rikura iburengerazuba urijyane hehe, fa'ti biha min al-mashriq, rivana aho ngaho urijyane hehe, fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq, Allah akura izuba iburasirazuba, fa'ti biha min al-maghrib, ngaho nawe rikura iburengerazuba urijyane iburasirazuba. Yarasebye kubera ko nta bushobozi afite, nibyo yakoze byo gufata umuntu umwe akamwica undi akamurekura. Ibyo ngibyo ni ibintu bitewe n'ubugoryi yari afite, ibyo ngibyo ntago ariko ibintu byakagombye kumera. Gutanga ubuzima bivugwa ahangaha ni ukubutanga ukabuha utari ubufite, nkuko Allah akora iki, arema umwana mu nda ya nyina, akamuri umwana agakora iki, kugeza umwana asohotse mu nda ya nyina ari muzima. Ubwo ni gutanga ubuzima. No kwigisha ni kwa kundi Allah subhanahu wa ta'ala akora iki, umuntu apfa ku buryo nta bamusubiza ubuzima, agapfa bakamushyingura. Nibyo ngibyo ntago ari yakoze bya Namrud. Yashatse gukoresha ubwenge bwe, yatamada ala aqlihi al-fasid, yishingikirije ubwenge bwe bupfuye, fabuhita araseba.
nuko ko buri muntu wese ushatse guhakana Imana agashaka gupinga Imana yifashije ubwenge bwe araseba, akora ibintu n'umwana muto atakora iki atakora. Ikiriho no kugarukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bakemera Imana ko ariyo yaremye, ariyo yahanze ibirere n'isi byose, ariyo yihariye ukurema. Kandi ibyo ngibyo, kwemera ibyo ngibyo, yastalzimu ifrad Allah bil ibada. Ibyo byose kwemera iby'Imana, ko Imana yaremye, ariyo yahanze, ariyo yihariye kurema, ibyo ngibyo bisaba umuntu guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe mu kumugaragira. Kwemera ko Imana ariyo yaremye, ibyo ngibyo bisaba no kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari wenyine gusa yihariye. Ntago byemeye ko umuntu yabangikanye Imana n'icyo aricyo cyose. Sheikh akomeza aravuga ati wa min ayatihi al-layl wan-naharu, bimenyetso bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho bihambaye cyane ni ijoro n'amanywa, washamsu wal-qamaru, n'izuba n'ukwezi. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ni wenyine gusa ukwiye kuba ari wenyine gusa mu kurema, kandi ni ukwiye kugaragirwa, nta wundi ukwiye kugaragirwa usibye we. Sheikh aravuga ati agiye gusobanura washamsu wal-qamar, no muri ibyo bimenyetso harimo izuba n'ukwezi. Sheikh avuza n'ibimenyetso bine, bimenyetso bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho kandi ari wabihanze, ari wenyine gusa ukwiye kugaragirwa, ni ijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi. Izuba n'ukwezi Sheikh aravuga ati ay min a'zami ayatihi al-mushahadati bil absari, bimenyetso bihambaye cyane bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariho, bigaragarira amaso, bigaragara ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho, ni ash-shamsu wal-qamaru, ni izuba n'ukwezi. Sheikh aravuga ati wa kaunuhuma yajriyani hadha al-jarayan al-mutqana, no kuba izuba n'ukwezi bigenda hehe, izuba n'ukwezi bigenda uburyo bigendamo bwatunganyijwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh aravuga ati asazana iri muri suratu Yasin aya 40, Allah agira ati la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Allah aravuga ati izuba ntibishoboka ko izuba rishobora kuba ryakora iki, ryatanga ukwezi. Izuba ntishobora kuba ryagina ngo rifate iki, rifate ukwezi. Nta nubwo ijoro rishobora kuba ryatanga amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubigenera uburyo bigomba kugenda bisimburanwa. Izuba ntishobora kuba ryafata ukwezi, n'ukwezi n'ijoro ntishobora kuba ryakora iki, ryatanga amanywa. Ngo turi mu ijoro maze ngo ubone ngo amanywa yinjiye mu buryo butunguranye. Allah aravuga ati wa kullun fi falakin yasbahun, byose mu kirere bikora iki, bigenda byogera mu kirere, bikora iki, bisimburanwa bigendera mu kirere. Ibyo ntibigaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Izuba n'ukwezi ntago bikora iki, ntago kimwe gishobora kuba cyafata ikindi, cyasanga ikindi aho kiri. Nta nubwo ijoro rishobora kuba ryatanga amanywa. Ibyo byose nibigaragaza iki, nibigaragaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avuga ati dhalika taqdirul azizil alim, uko niko umuremyi wakoze iki, Allah subhanahu wa ta'ala wakoze iki, taqdirul aziz. Iryo ni igena n'ukuntu Allah bigenye, yabishyizeho akabigena, bigomba kurinda Allah we al-aziz, we nyiri imbaraga, nta umunesha. Al-alim, we ukoze iki, we uzi cyane. Sheikh aravuga ati dalun, kuba bigenda gutya, wakaunuhuma yajriyani hadha al-jarayan al-mutqan, kuba bigenda muri ubu buryo butunganye. Sheikh aravuga ati dalun a'zama dilalatin ala wahdaniyati mujidihima ta'ala wa taqaddas. Ibyo ni bigaragaza ubuhambare, bw'uko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa, ni bigaragaza ubumwe bw'uwashyizeho ibi bimenyetso bibiri tumaze kubona, izuba n'ukwezi. Wa taqaddas, Allah subhanahu wa ta'ala aratagatifuse kuba ari gukora ibi bintu bibiri, uko ari bibiri byose, uko bigenda bisimburanwa, amanywa n'ijoro bisimburanwa, izuba n'ukwezi bigasimburanwa, kimwe ntigisanga ikindi. Ibyo ni bigaragaza imbaraga n'ubumwe bw'uwabiremye akabishyira hano kuri iyi si. Natwe rero ikintu twaha babandi bakora iki, babantu usanga bita ngo ni Imana, basanga bita ngo ni Imana aza hano kuri iyi si, ugasanga umuntu muzima wavutse aturutse ku mugore akarimwa, Allah akamuzana hano kuri iyi si. Umuntu ujya mu bwiherero nk'abandi, akarya ibiryo nk'abandi, ugasanga aho yita ngo ni Imana. Abantu nk'abo ngabo turababwiye ati
fa inna rabbana imana yacu yati bishamsi min al-mashriq imana yacu ifata izuba ikarikura ibirasi iri kufatira izuba rye ikarikura hehe ikarikura ibirasirazuba fa'tu biha min al-maghrib ngaho ni mufata izuba muri vane iburengerazuba muri jyana ibirasirazuba ntago bashobora ko babikora abantu bose uzabona bigamba ubumana biyemera ngo ni imana bashaka kwigira ibigirwa mana bita ngo ni imana nkuko Firauni yabyiyise ujye umubwira ati fata izuba uri kure iburengerazuba ryani iburasirazuba ntago ashobora ko yabishobora ntanubwo yanabishobora ntanubwo bishobora no kuzabaho n'ubwisi wala wijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bish-shamsi min al-mashriqi ila al-maghribi la yastati'una dhalika wa lan yastati'u kabunubwo ibiremwa byose amajini abantu bakwiteranya kugira ngo bakuri izuba irasirazuba ryani iburengerazuba cyangwa se bari kuri iburengerazuba ryani iburasirazuba ntabwo bashobora ko bakora iki ntabwo bashobora ko bazana babikora ni nkuko Allah avuga muri Qur'ani kullu in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahiran Allah avuga ati vugutiwe Muhammad kawe nubwo amajini abantu bakwiteranya kugira ngo bazane ibigwi bimeze nk'iyi Qur'an bazane ikintu kimeze nk'iyi Qur'an bazana amagambo ameze nk'iyi Qur'an la ya'tuna bimithlihi ntibashobora ko bazana urugero rumeze nk'iyi Qur'an walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira kawe nubwo batayana inkunga kuri bo amajini abantu bagatiyana inkunga bagahuza ubwenge bwabo bagahuza ubunararibonye bwabo ntibashobora ko bazana iki ntibashobora ko bazana amagambo ameze nk'iyi Qur'an harabagerageje mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ariko bavuze amagambo y'ubugoryi n'umwana muto ukora iki n'umwana muto adashobora kuba yakora iki yagerageza bazanye amagambo asekeje cyane aho umwe yashatse kwiyandagaza avuga ati ashaka kuzana isura ye ashaka kuzana umurongo muri Qur'an aravuga ati al-fil mal-fil wama adraka mal-fil ngo lahu khurtumun tawil ngo aravuga ati ngo al-fil ngo inzovu mal-fil ese inzovu ni iki wama adraka mal-fil ese iki cyakumenyesha iyo nzovu lahu khurtumun tawil inzovu ifite umutonzi muremure cyo ni kigaragaza iki kigaragaza ntabwo abantu bashobora ko bakora iki bazana amagambo nkayo Allah subhanahu wa ta'ala azanye muri Qur'ani na amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yavuganye ubuhanga nta nushobora kuba yazana ubwo buhanga usibye Allah subhanahu wa ta'ala nukuvuga rero man qala bil Qur'ani sadaq uvuze yifashije Qur'ani bil haqq mukuri ntago ari kuyivuga yifashije Qur'ani akoresha ibinyoma bye uvuze yifashije Qur'ani sadaq avuga kuri wa man hakama bihi adil nuicishije urubanza agaca urubanza yifashishije Qur'ani sadaq adal akoresha ubutabera na wa wundi uzirengiza Qur'ani kasamahu Allah zakora iki Allah zamufuna umugongo Allah ramwurika qasama Allah dhahra nukuvuga rero ntabwo abantu bashobora kubazana nubwo bakwiteranya amajini n'abantu abari mu isi yose ababayeho n'abazabaho ila yawmil qiyamah kugeza ku munsi mperuka ntibashobora kuba bakwitiranya ngo bazane izuba n'ukwezi ngo bakora iki babyimuye bivana aho biri byose ni iki byose ni i'jaz ni gitangaza cy'Imana abantu badashobora kuba bakora iki bakora nkuko badashobora kuba bafata bateranya ngo ubona amajini bavuga amagambo nkayo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'an bazana amagambo meza nkayo Allah subhanahu wa ta'ala yavuganye ubuhanga bukomeye cyane amagambo la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi amagambo atazirwa n'ikinyoma min bayni yadayhi yaba imbere yayo magambo wala min khalfi cyangwa se nyuma yayo tanzilu min hakimin hamid ngo n'ubutumwa bwamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala n'ubutumwa bwamanuwe buturutse kuri min hakimin buturutse ku munyabushishozi ku munyabugenge Allah subhanahu wa ta'ala hamid we ushimwa nukuvuga Qur'ani nkuko itazirwa n'ibyo binyoma ntabwo banashobora kuba bakora ikibaza ni Qur'ani ntabwo bashobora kuba banayihimba n'abashaka kuyihimba abandi bashaka guhimba Qur'ani yabo bagashaka kuzana amagambo ameze nka Qur'ani kugira ngo bayobye ibyo byose ni iki abatil ni ibinyoma biri aho ngaho gutyo gusa abantu barabasika riba Qur'ani kuva mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'anu fi suduri rijal Qur'ani ni mu bituza by'abantu iri mu bituza by'abantu bayifashe mu mutwe ariko iyo bashatse guhimba bagashaka kuzana gusa akantu gatoya ko kugira ngo bavangire Qur'ani al-hafadhatu ya'rifuna dhalika
ahamenye babandi bayifashe Qur'an mu mitima yabo, bayifashe Qur'an mu bituzo byo bahita babimenya, batavuga ati hanga uravanze garuka. Suko nguko ntabwo ari ukwisomwa. Ma hakadha akhadnahu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Iyi Qur'an uburyo uri kwisoma ntabwo ari ko twayifashe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Qur'an ifite al-isnad, ifite uruherekane ruri hejuru cyane, ifite uruherekane ruri hejuru cyane mu buryo buhebuje. Ni ukuvuga rero ngo Qur'an nta bantu bashobora kuba bakora iki bayihimba. Kadhalika nuko nguko naho ijuru n'amanywa n'izuba n'ukwezi nta ushobora kuba bakora iki yabizana ngo abyimura bivane mu mwanya wabyo. Ibyo byose bikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kugaragaza yuko ari we wenyine gusukiye kuba yakora iki, ukwiye kwemera, utegetswe kwemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabiremye akabishyira kuri iyi si, kandi iyo Mana yabiremye nayo ikwiye kugaragirwa, niyo utegetswe kuba wagaragira, nta wundi uyibangikanyije nayo. Kuko ibyo bigirwamana byose abantu babangikanyamo Allah subhanahu wa ta'ala la yastati'una dhalika, ntabwo bishobora ibyo ngibyo. La yastati'una nasra anfusihim. Iyo bigirwamana abantu basenga babangikanyamo Imana ntabwo bishobora kuba byakwitera inkunga ngo byikuri mu kibazo kirimo. Ibigirwamana byagiye bipfa, abantu ibyo abantu bagize ibigirwamana byagiye bipfa, ntabwo bishobora kuba byakwivana mu mva birimo. Abasenga inka ntabwo bashobora kuba bakora iki, iyo nka ntacyo ishobora kuba yabamarira. Ibigirwamana byose abantu basenga babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo byishoboreye. Kandi no ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizihakana iki, bizihakana abo bantu. Nkuko tubibona muri hadithi muri Bukhari na Muslim, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ati ku munsi w'imperuka abantu bazabwirwa ati litatba' kullu ummatin ma kanat ta'budu. Buri umma yose, buri muryango wose ugenda ukurikira bagiye mu ruhande rw'iki, rw'ibigirwamana basengaga. Faman kana ya'bud fayatba'u man kana ya'budu ash-shamsa. Abasengaga izuba bakurikira izuba bagende ku ruhande rw'izuba. Wa man kana ya'budu al-qamara. Nabasenga ukwezi bakurikira ukwezi basengaga. N'abasenga bazakurikira gutyo kugeza ubwo buri kiremwa cyose, buri abantu bose bazagenda mu ruhande rw'ibyo basengaga. Hamwe n'ibyo ngibyo Allah aravuga ati muri suratul Ahqaf, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da, kanat lahum a'da, ngo nibazurwa ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizababera abanzi. Abantu nibazurwa ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana bizababera abanzi. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, kandi ibyo bigirwamana bizahakana iki, bizahakana iyo ibada byakorerwaga, bizahakana abantu basebe. Ni kuvuga rero aho kugira ngo unajye muri icyo gihombo, umuntu akwiye kuba yakwitekerezaho akimenya. Uwo ni umurongo ukomeye cyane muri suratu al-Ahqaf aya 6, aho Allah avuga ati wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ngo n'igihe abantu bazazurwa ku munsi w'imperuka ibyo bigirwamana byose bagaragiraga bakabiramya bakabigaragira baretse Allah subhanahu wa ta'ala, kanu lahum a'da, bizababera abanzi. Ibyo bigirwamana bizababera abanzi ko ntacyo bizabamarira. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, hamwe n'ibyo ngibyo bizakora iki, bizihakana ya ibada bakorerwaga, bizihakana wa muruho bamaze babisenga, bizabihakana. Bizavuga ati marwe garago dukoze twebwe ntabwo turi muri ibyo ngibyo, ntabwo twigeze tubabwira ngo badusenge. Izuba ryihakana barisengaga, ukwezi kwihakana abagusengaga, n'inka yihakana bayisengaga, na Isa alayhi salam na Yesu amahoro y'Imana mubeho azihakana bamusengaga. Ibyo byose n'ibindi nk'ibyo byose bizihakana iki, bizihakana ababisengaga. Ni kuvuga rero umuntu akwiye kuba yakora iki, yatekereza kariba. Ni kuvuga rero ngaho n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo Allah waremi wahanze ibyo bimenyetso bine n'ibindi bitari ibingibi. Sheikh azanye ibimenyetso bine by'umwihariko bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ibimenyetso bihambaye cyane, biri mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bikomeye cyane, bisumba ibindi byose. Sheikh aravuga ati wa min makhluqatihi, n'ubyo Allah subhanahu wa ta'ala yari tumaze kubona ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bine ni ijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi. Sheikh aravuga ati wa min makhluqatihi, no mu biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye bihambaye cyane, as-samawati as-sab'u, ni birere birindwi, wal arduna as-sab'u, n'amasi arindwi,
wama fihinna wama bainahuma, nibiri muri ibyo birere n'isi n'amasi arindwi, wama bainahuma n'ibiri hagati aho ngaho, ibiri muri mu birere birindwi n'ibiri mu masi arindwi, wama bainahuma n'ibiri hagati yabyo byose nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. ibyo nabyo ni ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bihambaye. Sheikh Abdurrahman aravuga ati ay bisobanuye min a'zami makhluqati llahi dallati ala wahdaniyatihi ta'ala, mu bimenyetso bihambaye cyane bya Allah bigaragaza ubumwe bwa Allah subhanahu wa ta'ala ni as-samawati as-sab'u, ni ibirere birindwi, wasi'atiha, hamwe n'ubwaguke bwabyo, wartifa'uhuma, no kuba biri hejuru bihanitse, ibiri hejuru mu buryo buhanitse. Ibyo byose ibyo birere birindwi, as-samawati as-sab'u, ibirere birindwi, wasi'atuha, n'ubugari bwabyo n'ubwaguke bwabyo, wartifa'uha, no kuba bihanitse biri hejuru, wal arduna as-sab'u, n'amasi arindwi, wamtidaduha, wasi'atu arja'iha, no kuba ibyo ayo masi arindwi ari amasi maremare cyane, n'amasi yagutse cyane, wasi'atu arja'iha, n'inkengero y'ayo masi aragutse cyane kurusha ibindi bintu byose. wama fi samawati sab'i min al-kawakibi zahira, nibiri muri ibyo birere mu nyenyeri zihambaye cyane zihebuje, wal ayati al-bahira, n'ibimenyetso bikomeye cyane bihambaye. wama fi al-ardina sab'i min al-jibali wal bihar, n'ibimenyetso biri ku isi biri muri ayo masi arindwi, min al-jibal, mu imisozi, wal bihar, n'inyanja zihambaye cyane. wa asnafi al-makhluqati min al-hayawanati wan nabatati wa sa'iri al-mawjudat, n'amoko y'ibiremwa bigiye bitandukanye mu nyamaswa zitandukanye, wan nabatati, n'ibimera, wa sa'iri al-mawjudat, n'ibindi byinshi biri muri ayo masi arindwi. wama bayna as-samawati wal ardi min al-ahwiyati was-sahab, nibiri muri ibyo birere n'isi, min al-ahwiyati was-sahab, harimo ibicu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. wa ghayri dhalika, n'ibindi nk'ibyo tutavuze aha ngaha. Sheikh aravuga ati dalun ala wahdaniyati al-bari, ibyo biragaragaza ubumwe bw'uwabishyizeho, biragaragaza ubumwe uwabihanze. wahdaniyati al-bari ay wahdaniyati al-mujidi, biragaragaza ubumwe bw'iki uwabishyizeho akabihanga kuri iyi si. wa ala tafarrudihi bil khalqi wat tadbir, biragaragaza ubumwe bw'iki ubumwe bw'ukurema bw'uwaremye ibyo bintu, wat tadbiri, akanabigengera uburyo bigomba kubaho, akabiha gahunda bigomba kugenderaho. ibyo nibigaragaza iki? ibyo nibigaragaza wahdaniyatul khaliq, ubumwe bw'iki bw'umuremyi wabiremye, akanabigenga akabishyiraho gahunda uburyo bigomba kugenda, kandi bikagenda mu buryo budashobora kuba bwaba mu ikosa na rimwe. mu gihe ibyo kiremwa muntu cyakoze hano kuri iyi si, ma'a da'fihi, hamwe n'ubunyantege bw'icyo kiremwa, hari igihe bigenda ikinyonyo nk'uko ikiremwa cyabishatse, ariko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho, ibyo Allah yaremye bigenda muri gahunda Allah yabishyiriyeho tamaman, neza nk'uko Imana yabishatse ko bigenda. dusubiye inyuma muri suratu Taha, aho Farawo yari guhakana Imana, ariko baza Imana, ese yewe Musa, iyo Mana yawe ni iyihe? Musa aramubwira ati qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Musa amubwira interuro ngufi, aramubwira ati rabbuna, Imana umuremyi wacu, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu, ngo ni ya Mana yacu yahaye buri kimwe indemo yacu, ikakirema neza ikagitunganya. thumma hada, irangije irakiyobora uburyo kigomba kubaho, amafunguro yacu uburyo kigomba kuyabona. iyo ni Imana, niyo Mana yacu tugiye kuba twagaragira twasinga. rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu, Imana yacu ni ya Mana yahaye buri kintu cyose indemo yacu, akakirema akagitunganya. thumma hada, arangije arakiyobora. ibyo nibigaragaza ubuhambare bw'iyo Mana. reba uburyo Imana yakuremye ikagutunganya, reba uburyo Allah subhanahu wa ta'ala sawaka, uburyo yakuremye ikagutunganya ikakurindagiza. wa adalaka, ikaguha indemo nziza iboneye, nk'uko Allah bivuga muri suratu Tin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, twaremye ikiremwa muntu fi ahsani taqwim, ndemo iboneye cyane itunganye.
ibyo nibigaragaza umwe bw'iyo mana tugomba kugaragira. Allah subhanahu wa ta'ala yarakuremye aguhisho nziza, aguhindemo nziza, ntiyafata izuru ngo irikire ku mutwe, ntiyafata umunwa ngo ushyire hehe, yushyire hasi. Irema uburanga bwe, irenga uburanga bwawe, ibutunganya nk'uko bumeze ubu ngubu. Iyo niyo mana kuba yasengwa. Imana itafashe ubwambure ngo ibushyire ku gahanga kawe, abantu bajye bagenda baguseka, igafata ubwambure ikabushyira, ikabuhisha, ikabushyira ahantu mu bice by'ibanga. Ifata akaboko igashyira mwanya wayo, ifata intoki zawe izishyira hehe, iraziringaniza, izishyira aho zigomba kujya. Iyo mana niyo ukiye kuba yasengwa. Niyo dutegetse kuba twasenga ntayo tuyibangikanyije nacyo. Tugarukire ahanga kuri ikimenyetso, kuri ibimenyetso bibiri tumaze kubona, ibimenyetso bine, ijoro n'amanywa n'izuba n'ukwezi, n'ibirere 7 n'amasi 7 n'ibirimo n'ibiri hagati yabyo. Tugarukire ahangaha, tuzakomeza ubutaha tureba ibyo bimenyetso tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala bigiye bitandukanye. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.